Umadian kerenyang Yesu Kristo we poj ba mo kon ka duang ba mi kon di sang tin yed wada ko bu kin kini owa rabwa to ga ke kwaj ke berji maga bege iga ko biya ke kan una yor nyi mi ben ke dier bon kan me bon orang uyed mo orang aje ngany di sang tin yad wada kini wa ko ya jwok ke berji mana do ke kala ko logo bo miya wal banyi miya daji market ot de gidanan bong dam mayudigan wa aburjok wada kangen ke kwat de ke pakene o yulo nga kwat ke yakial ke gijmana adwadian kan wa kwat ke bergon when jok da tan da kiel kel tieng man mai go yodan kene jalmana nyomi jalmani ni baboj anyirangwa ke ju wan mi chaka piara da wida bingwen ba kene jala chungi chibi anga Yusuf ba kene jalni bere baboj ukabanga ber kene en baboj a bere ku yo chigon kene jalmani ni baboj de yoden ke e umbo dugol gon ngana yode jal gol gon ken babojen ayya ba ki yo may yel gon ni gon ena yodwa ke yo mana yoden adare guok baj mana adare guok ke nyana chola Yusuf nganywa anyirangwa ke wan gijimena wi ugini gogen urumeno ba kene ayode ne yangi kal odano mena kala kalmenini dano menini ba boj de changtin wani ranka wan kwer cha ko ba kenya Yesu ko kenda ji manual ke yado megen aga ba boj wa adwar kene wa kwajwa ke bere ji magni o kwajamia da gijmere chuga wilo ke ye bere ji magni nyalni ayol 44 ba ko kani ba boj al gal 44 khasi fir'aun nyalni ba boj o bere gona ba boj o wani ra chigon meneni abede ba riak ke kom chi comenini ke kom gontiyo de chamti nuno nyamia da oman maru man kat yed kalgan aga mu nyom o tiengol gan yed da ki maduong di chamtin ke nyawan gidenan bangu jomanut ke bakania gola kaden nyala nyomi nyala ni baboj menini borang munu do ko nyani ni ke kalkani o tiaw da yag cho mog tien kalgan yed go yong ke ber wet gan kene werwan da jamana kalan da jamani gidi chamti no pat bañ o ba gid munu do ke golgan kage yed go yong kene ya werwan wigon ba ma pat gimen borang ke komo jimok gana yow
da wa anyimia wa ben wala wa burujok una jol nyimia ba wa odom gan ke kwaj wa odom gan ke chich wa odom gan ke luk ki ba manini doj kenya wa kwaj wa ke bergen ni rangwa ke juwan mana chola Samuel ngana chola Hanna ni rangwa kene nganini aber banya ena ku nyo majalni ndeki kebanga ka chog no potpen jalni akan ka tajmek gijmani ni ogog di chamtin dating man nut ma konge kal akan keman kebanga bere kenya en ben potpen jalmani ni ako kene low uya kananda jamek menini ba yoman atiben keno o gijemana ay gopoden yelen de wuna yol nyimia dana mena komakan ka danan o liden kene nyak komena da mena kel komgon en ko goda nyol go rishiam achanga ko ke lebgon achanga mogon go komen ba kene piyo gon chabe da toro ke piyo gon ke ba menini wa adwar kanwa kwaja jo ke ber dana menini wa adwada wa kunywa nyana kel kom dan men kom Hanna ba kene gina go nyane ni ko banye komen ba kene ni ko ben ba kene jalni dana menen wada chero yi gijmena komen ni chong ben ba kene nyago mena yude kal ayude na adale pot penyen ba kene go ko magri ago ke yid magir ako ko mangen kene o nyane ni chet gejemani ni nudi chianguna nyuna nyimia da tiang man menut di changtin ma kongen akan ke banga choke ne ke bin potpen o dia kel kongen gejemani yang patgen ba kan dan men lo ko wi de wa burjok ba wa adom gen wa lugan wa kwaj ke bergen kabakania ba ki maduong ke pyo wani rang tio ke yuwan ngana chola Sara abere nyabang me un Sara ka wode piera bi yawi dabi ayya bukurum kene o wen yide dan mi choli ma ba nyagon abang mani amuy gon bangon nyana be ba nyabang me amyo go jalgol gon kom ni rangwa ke wan de gina chup ba kene kenya yi nyabang mani kalit go yi gon kene ayi de kedan ba kene dok a Sara chiga laren Sara adoga bon kaj go ke ye gejemane ni yol nyimia de shamtin gijmane ni ogo ke yo mek ji maga akal oge yire kedan dan mena yuden bakani de chiang da lari me goga dan maneni ke bang maneni wona yol nyimia bawa akongen akonye ji mang perkemok ke kwaj wo yina Jesus ya kwaj wo ke bere nyegi maga nut au mukat yada kalgan wo Jesus ogi jamana chung ke bolgen de shamtin ba ko pot veng iba jok mana ko kene e ba gedo ke yi o da mana pot veng bene ko ge mi da mi nyari manini ya kwaj ke bere Gimok ben wo Jesus bakeni lid komgen lampiwe kekan gogagan wo Jesus nengen kenyakan wo Jesus Christ ama bondan ma chibojin keni obed e bong nya komonot wo Jesus bani yikadi angan wo ki we magonut ago ke yedukal aluga ke bang
nyol aluga ka bang we anu lug di chang tin ke kal ya kwa wo Jesus ba ka ne ke kalmen anenien adiki men adorang men ya kwa wo Jesus bi nyodri ke kalkanyni ka jam ben mo go ngan man nyeken wo Jesus Christ ya kwa wo Jesus ke pe ki man yang pe ke mok we yibi be nyeki men ni wo ke be den nengen wo jog ni mi ka neng Hanna anengo yin ke dam wo Jesus akwa ke ber kon ka nengin ke gina kwajen ni ke bang men ni wo Jesus di chiang ya kwa ke ber ni mia kologa yak to kologa uman mago arang di chang tin ko rang mo per ke men ni lidu komgen wo Jesus ka gogen ke gindoj meno min pedgen nengen ke ni nengen ke wat nengen ke nyan doj jama mongo kono ke pedgen wo jok we yi gogo ke ber miken gogo gen wo Jesus meg dore ke no cholo ba wi meg dore ke no cholo ba mai bene gi mane yang pio ke de chang ben wo meg akwat o gidi chang nun yu cha akwat bang mani wo de chang ya kwat tio ke ber gon ya ba chola ke gon wo lidu kom gon Jesus lidu kom gon jam ben mo anganin ke ber gon adil yu gon jama chung ke bol gon wo jam mong ni nyigin wo Jesus Christ kwaj mana kiel ba ko ba bede pedegen ji moga anuri ke dan chamtin wada kwaj bunu yol buri job achangen go ko wa achanga wa ko ga keken kene kwajun ki bera dagi pun menut ki pedegen ma ba orang wa arwar ken ngodo mo ke kwaj ke ju wan mana jola azaya da jogma ber ke wangane ega ba boj ka ki mana benut ke pedgan ba ke ne go egen chi ko gen ka wo ba yad mo wo gina nye ko ga egen ba ke ne won wo ba yan mo wo meneni ba orang mana ADN wuni yol nyimya orang mana ka le gon orang mana ne paran ke yat mana ata ko bong pi mana yit gon mana wo mana ata ko no ke pi ya mana ngol a chijgen ke jok ke kanyni ke ja azaya pera bi wida bi kel kwan ma ngatan adab فلا يتكلم ابن القريب الذي اقترن بالرب غائلا افرسنا الرب من شعبه ولا يقول الخصيء ها أنا شجرة يابسة نيلا بابوت كوكو بن كن ين كوكو بن كن يابا يادموتو كبا منني ونا يال نيميا ودوا كواجي كبرجي مك ودوا كواجي كبركي من yang ipetgen ko bako gayen achanga dan duang man nyako mo ke nyingo chola Elizabeth kanya alidi jo komgon anengi e jo ke nyala chola John anganywa de changtin ke go mana gogen ba kene Elizabeth abede nyika choloji kene ba awo Elizabeth kanya bene woy wor ka kober ke Mary ke jo wan me look akel kwan ma nyingatan pierre da guida akel ba kene Elizabeth nyingona lan nyinga chole eji nyinga chage mayekon nying mogone ke biwo ke lebeji adaga gijemana beden gina chob ke bede kon ena chole eji ny chole ji eba aor bena akomi akobe ke woy ko ka Mary eno almudo aghiran dana mena nyakam ken ba or di changtin e goradan maba duada abikel kekanyeni bakene wuna yol nyimya da chut manu di changtin macholwa ji mago nuyide kidan ke kogon mena nuri pot pin mena nuyide ke wad gon
jam magani chud menini uno yol buru jok wadwa kwaji ka pa ko chud magani nyigo e jok Yesu Kristo we ke lebeji wo ke pa kenya chud manini kala didorang mi jini didorang mi jini dida orang mi jini ajanga sara kira kanya yorgo igon ken ungon awode piarabi ya widabi ego yoden ken bada na bang bero ket bada na mareng kanya akal wood ijok kene uyidi kidan ay kai go pijen kene abado fanai yakunu layhi tanaum kanya rum yareng dagi bin mado me chugo ga kedi menene ego chiben kene bada an mereng de shantin da ji mabarke magni mabarke sara da ji mabarke nyala kom yaen me igo kobgan kene bongi madojo ke riga ket bongi madojo ke riga ket ke bang meni uno yol nyimya ke kayna kanya de wun ji magni mok bakan wadwa kwan gan uchuba e kwa jamia wa kwa ja kebergen ke bakane we kwer bakan e ped mogo tor ana nyilug ped mogni kolo we kwer magni gana jagwa ke dier gogmen kia gogwa ka wa kwa kebergen ke bakane men ba orang achanga Abram kire kam gona bena gon ke jok kanya ayur gon ken urun gon ange o gid changni tianga akobe abene joga ko gon ka jok ko gen kene ango ogogi yan ina yol jok ango ogogi yan o di changdin ya kada bato yaba bot gijom kom nega ko be Abram kanya ko be joke gon joga ko ben kene jok banga agogi yan o gidi changdin yanan ya dong o yakada bato ayaba bot ke ba mani wunu yol nyimya wadwa kwa kepe ko mo ko mo lebo jini di changtin ko mo ko mo lebo jini di changtin ege nyola gina chob ke betken akobi Abram kene ayuha sayyid rab maza tutini wa ana madin aqimin wa malik baiti huwa li'azar ad-dimashqi keje takwin taga kwan piawdabi kwan maganyanga ton aryaw Abram kira pom mongni go ko barikon mongni ge ponyo wakedi bakene ji moga nen waen ji moga nuda anen waen borang maduong anudo ke bedegen orang manani awi gen o ko gan ke ko ma ko gari gen kene gen bongi modo ke riga ket gen bongi modo mano achanga jokeratio jok akob gan ti go jokeratio akob gan ke ko nimika akob ngana wala sara kene mena jokera ya manen ke nyol ba gi mena kobo e sara e kobo ngo kobo jok ba kene be mena beden ba kene chiga mano e jok ayola ngana chola hanna kanya kwajen ba kene kologa yin yol jok wuje no wile ke yan kologa yin yol jok wuje no wile ke yan kaya parin mogone ka komgon mane nyudowa wuna yol nyimya kene ji mogone ka kala di chantin abergen por ke bed me 44 abergen por ke bed me Hanna abergen por ke bed me Sara abergen por ke bed me Abraham bergen da kob manye kob garigen kob mo bayan kajgan ke bol jok o kob mogne tiyo gaba mira ke kamo ke lebgan ke bang manene wadwa kwat ke ko akob garigen ayol Hanna joga koben ke mana joko lo yili de ya ke liv ma ba dir ko lo yili de nya bang mi man ka parin o wujino wile ke gon mangni ben ba kob mag mid mi pio kob mid mi pio ke bang manene wuna yol nyimya ke kayina kanya de wun de chamtin da meg ma nyaga ke budu jal golgon akada kun melaw
o bere law bur jalni ke pakenia bere gono chek adar ke benini de kala ego kale ego lawen keno uyo kal kuoj e rum ke jamma dale pod kajgen mega tio jal meg ngani awiye pany akado kun meg ay lawen ke ngani ni o pakenia o wigon kal kuoj manini ba orang manai degen ke ba manini wa aburjo wa akwaj ke bergen wuro yol nyimya wa akwaj ke bergen magotio ke yange yoda kel ke bang dara mi gan ke bang die mi ga mena bong manual die manini mana pe wuai manini ba orang mananu da bergen ke yorgen go nenwa go chat go nenwa go ru go nenwa go ko bakawa de ke yod mi gan gaya yorang matuang gaya ki matuang mana nani ne law ke buru jalnien yoni mana gina kwanyen ba nga bere kene akije gini ayuden kene law o yugo kale law ke ba mane wuna yal buru jo odwa kwaj ke bergen ka ko bu wan kenya unu dwa dom yu ben ka kwaj udwa jama pagi mo kale ji mo ka kiel kalogen kwanyugen amilina alqalbadakum albad jama pagi bade kuwaje je ben wo ya kwaje ke bere ko ba komgen am kom labgen wo Jesus Abram yi pijen kena ngogo gien o anan kada bato ebatum ya kwaje wo Jesus ke bolkan ji mo por ka Abram di chen mo ko por ko ba ko me Abram ya kwaje ke bergen wo Jesus ni me kanya ka ko ba Abram ya kwaje wo Jesus ke ko kom gen akub garigen wo Jesus ka yi gogagen ni me ka goga nyare Abram ka yi goga ngang wo Jesus Christ ya kwaje wo ji mo yi ngoda kelan amana pe wuai ke bang dar migan wo Jesus yina muy ke tag yina muy ke pio yina muy ke long mana long along along Zakaria ga Elizabeth ke per ka kel ka genen yin ke gina ko biken ya kwaj wo Jesus ke bang ka ber ken gimok da kwaj mam ga kwaj bene ber ge dangen ya kwaj wo Jesus bakena rab ga ka kel wo Jesus Christ ya kwaj wo jo ke ko ba lebgan maga ko lebgan akub garigan maga akub garigan aroji wo ya kwaj kene we magni nyirin lebgan gogagan wo jok biba nyodori wo joke kima megan moga kalgan go ko ken yin wuji wil gagan moga kalgan go ko ken bogi mago gagan wo ya kwaj lidi komgan wo Jesus Christ lidi komgan gogagan ke gipen memini padgan wo Jesus Christ nimi ka goga Elizabeth ga Zakaria ke medepio nimi ka goga Sarah ke medepio nimi ka goga Ibrahim ke medepio nimi ka goga Anna ke medepio wo ya kwaj ke bergen kene gogagan ke medepio me kan tio wo jok yorugan kene ke dir iba jok ma chung ke bergen iba jok ma lugan iba jok ma chichen iba jok ma goga ke ndoj wo Jesus Christ ya kwaj ke bergen konyigen ke kenya de genan wo Jesus konyigen wo Jesus i chenge ida luang wo Jesus managin kiri a chwa jama del dan ina chwa jama del dan ben ke yemo gogan ke bang mani ama ina chwa jama ngoni ya kwaj ke ber jama del ke pen kene we chengi yangi jama del ke pen wo jok ina tuk Lazaro mal ke yor abere bongi modojo kere del mi kon de shamtin wo Jesus gimo ka kalgan ke wo yakim ka kimo ko gan de yin ida ko mo ko bo yin wo Jesus Christ we yilit kom gan gogagan ke gipen amen kishan nimi ka bede kene ayola Sarah kanya beni nyana kalan ayola Hajira
hajira kanya benen kanya ayire kedan gijimana enyu den ke changni ba kene raj kibere yang kom sara ana yodo ji kene sara ana kibeba mushk ana bereba ana aba awo be ano de chamtin da ji ma wodi yakim ka kimo ko kene gijimani ni bangan jal gijimani ni bangan daj ja mong ni bentio mani ni cha nyu ngana mo nyu den ji entio do ramunu ke komgan ke bang mani ni wono yol nyim ya wado akwaj ke berda na mani ni wado akwaj ke bergon wado akwaj ke bergon ayol hanna kayinga kal nyegono pot nyepoto pin nyegon cha pot pin ji ben ngany wo kene goj te yanga yi hanna ke bang mani ni wado akwaj ke berji mok wado akwaj ke berji mok kologa u ibanyak e kenya de yinanan o yin nyagi pot pin o yinudi pot pin o le ben yu komo e lebeji kenya do yi ko kene ila jok ma ye kade e hanna ka jongni ulok ka jogo gogo giben ke ber hanna menene ka ki mana yan kom hanna ki menene ka nyigo e jongni bana jongni ana ye kwajwa de chamtin jongni ana ye kwajwa de chamtin kere nyanga Jesus ko ba ko le ben ke beri gaba tiam ke bol kan kere nyanga Jesus ko mo ben gaba tiam kere nyanga Jesus wo yina jogo nen gogo nyaare man nganyo jien kene gije manene yanga tungon jal gol gon bongi marayo kere de re raja igon ya kwaj wo Jesus kene raj mana komo je kene ba ana rajan wo ya kwaj kene gogo ke kindoj lido kom gon wo Jesus ka kimen ke ko be ben wo jo ma ko leb ko mo ben we ganyi go yin ke men gogo yen ya kwaj wo Jesus or leb ji ben or dog ji ben ke gimena gogi yen kedi 44 ana bedenganya ji ben kene benanyalni ana baboch o chikon mena do gogi ki ben mena gogen ba ke banka bere kene jalgolo nganya ji kene baboch de chamtin da jogo cho gana nganya kene en ababoch en ana unu ko be akim kene en witungon abayan kajgon ke ba menene wadwa ko ke ber jalni wadwa ko ke ber jal ngani gon jala unu ko be akim jala ngani del gon jala ngani jama del go ben ke bol kan wadwa ko ke ber gon ke renyang Jesus Christ wo wiya bana yi jok mana to jama del jalni wo ya ko ke pe longomi ke pe chingi ke pe tegomi menene kel pare mal menene yela jam maga adal won ben ya ko wo jokene ci ci kom dan men jal men wo jok men ay go nganya en a nganya ji a nganya kim kene gi men yang tungan ya ko wo Jesus lidi kom gan ka go gi pan wo jok ka nyudri en kene ba jok mana jo jamadel go ben yida luang yida tegma wil jam mo del go ben wo Jesus jam mo yang ba yang kaje kan wo ya ko kene bi be go ke del manene ama bena del ko mo yin ke bena del mana par ke del mi wo ida luang ke kom del ni ba mane bena terida na manene wo Jesus Christ kechan da aji manut gid chamtin kamgan gaja tirketil gake jal golgon gake tiangan ke ko kene ka ge kim ke kene da war manu ke hejgon war manene ko ba ko me tiangan kene ge kim ko me jadale ke ye ena dale adale kat ngani ne kara nyor tiyo jalle ker ena kat ge ja bo ka ye kim ya ke bol kan wona jol nyimya odwa ko ke bere jini ke ba kene ko logo tiyo go wodi ye kim wodga yikim we mai we o kwaje ngani wo kene kwaj ka bermen ko loga o yodi akim kene ba ngana jal ngam daju beden kwaje ngani wo kene kwaj ka bermen kwaj ka beri kono kwaj ka ber jalni ko loga jalni no yodi kene gine yango tungu di shikon eno kwaje ngani wo kene kwaj ka bermen ke ba menene wa kwaje ke ber ji mogni
kene we dier mana kujikan nyodo jok ke ba kene dier mene ka nyodo jok yeda ko ma chu ko bi yo chan ke ko mong ne pen wo wiya ya kwaje ke berji magono da atidiri kan de chamtina akal kan de pem mega ur kene wakat kay yakim o mena ke aldala kat gan get ke ja jir kutil ke pe ko ba kene ge ja bok ge bogari kan ya kwaj wo Jesus ba kan wo war man nyegin ba yina mu yo kapal wit man mega akim kera ke ba man ti ya kwaj wo jo kene we yin yi muje ke long ke ko mak may yel mong ne yin ke ba ken ya dug me ke nyo ko ji go ko janga ni wo kene gi mani ni ayanga tu men ngo o joga go ga yi men ngo o chang ni ba yino poch wo ke nyo tibi change yin ke ba man ya ko ke ba ken o dir mana kuj wo dir mani ni kalimal ben yin aba jok mana ko ken ya jam be mo dalwan kalwagen mo joga yin ama yina ko ken biwiya wuti nga dir ke jama pek o jama no yeji pin wo jok kal mogni ya kwa wo jok kene ko ba komin ken yino yeji pin gana tare yin ke bol kañ wo ya kwa kepe me kwe mogo yige de warge mo per mogni o per ga da kim ginan ya kwa wo lukan ke ba kane war go meneni nya go meneni en ku wo gina ci go aji ci go kay bede ko nya go men ka ñol gon ku wo en ku wo ken bede di jam del gon ya ko wo jo kene we da man ye kene nya go meneni bong ceng gon ke gi mena chuben gi meneni pede mi kon ya ko wo Jesus Christ ya ko ka bol kan ke ber kal mi o man ke yak cho maga ako di chamtin kene gado de dang jini o ga ko ken dang jini na lo ya ko wo jo kene wil ji maga ne wil rum gan wo Jesus Christ poj ba mogi ka dong ba mi ama bana yin o nyodore ke berji maga akwajan ke kabol kan ke yi ama yina ko kene ke yewan mena John piaru dangwen kwan mo nying tan piaru ngwan yiko kene gino cholo yi ba yino gogi ke ba mok ke ba menene ji mok ben ke terayin we yo nyudo yin ke bergen o yu lejeken o yu domgen o yin ke dier yu bere ba jok mi gan ke berge ke chang ben poj ba mogi ke pakalo kwa jamana kwa jon ke nyemi akel ke berji maga akalian malken wo ko jo ke bergen poj ba mogi wo Jesus Christ amen.